O, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, uđite. Uglavnom, stvar je ozbiljna. Sve ozbiljnija. Imamo nekoliko novih momenata u slučaju obitelji Odak. Izvolite sjesti, molim vas. A ne, neću, hvala, žurim. Dobro. Uglavnom, Koje su to novosti? Stipe Odak je valjda uspio steći neprijatelje među dicom. Toni Jelavić je pokušao izvršiti atentat na njega. Teško je stradao oči, ruke. Ko bi rekao da će na kraju Stipi dijete presuditi? Ne, Stipi nije ništa. Toni je taj koji je stradao. Valjda je išao raditi eksploziv preko interneta i eto ti. Mislim, takve stvari su se događale već. Mali Toni. Bože, sačuvaj. Valjda mu se Stipe gadno zamjerija kad je išao takvu glupost raditi. I čekajte, on vam je rekao kako je preko interneta našao... Ne, Toni ne može govoriti. On je jednostavno u takvom stanju pa ga nisam uspio ni ispitat. Ali Stipe Odak brani maloga. Brani malo koji ga je pokušao ubiti. Sumnjivo, ali tako? Ovo je već druga bomba namijenjena Stipi. Možda bi on bio najsretniji kad bi ga mi zatvorili i tako mu spasili život. Njemu i hrpi drugih nedužnih ljudi. Kao na primjer jadnim Jelavićima. Bi se vi ljutili kad bi ja uzela vaš dio posla i malo porazgovarala s njima? Mi smo stari znanci, možda meni nešto kažu.